O te whatala whawhole mai maha le tātu nune whauwa tātu whelo ele nei aso mātango fie le sulu malosi mai o le la ia ua mai tawina I fōi le mātango fie o le nei aso le ua fōi mai e le tua molo tau soifua ma so mātou wola e lo mai o se whapopoko whale nei o le tau tua mane au nanga lo Samoa Entertainment o tala me na te tupu I Samoa e mo atu I tātou tala o le ua tu ina mai ia se tusi po le tali fo I ale matanga luenga po le whamsinongo whanua masuafa a ngai le tusta ofi le na tu ina atu e le fionga whiangai mali I to Matai Bruce e tau fiai le whaatinoina leo o le suafa e pei ona whahe e antu tui sinawe unu matotua I le palemio New Zealand I le vai aso ni se mwai atu nei e pei ona sila fio le tu ina mai ai o se pepo whamatalanga ma le tali mai ale ofisa po le whamsinongo whanua masuafa leo lo ta uai e le mawhai e se mea mai le whamawina o suafa matai lava ia I te tono Samoa e resitala mai mawhai ona tau fia pe atu ina atu se tusi whalawelave ai o tusi ai o lo whalolonga whape nei tā waloa e whahe e antu e le mawhai ona whamawina I le tūlanga alo ia e pe ona whaatino ai ia tūlanga o suafa matai e pe ona masani ai I te tonu lava ia o so tātut no pite iane o vaenga ia o pe ona iai le whaalolonga le sa whae atu I le fionga ia tuisinawe ulu matotua Christopher Luxon o le palemi o le malo New Zealand e ese mai le process masani po ala fua le whaatatiam whaataotu ai mo tau finga o suafa matai pe a whaifo e ni ai ni whaalawelawe I suafa matai Samoa o le tali mai le tanga luenga polo visa whamsinonga whanuma suafa e tusai ma le tangi yo po le tusi tā ofi lea na whauru atu lea e le fionga whiangai mali to o Matai Bruce o se taso tamali mai I le awhio anga o le matautu leolo tā ua I lea tamali le tūlanga I te tau o na tau fia le whaatinoina o lea no fo ona e le I mali lie mai le I alo ia I le tūlanga e pei ona longo ai ia le sapo o lefo I ainga po lefo I suafa e tusai ma le wha moe o le a whaatinoina I le seo tātou tala ua te tala ia le nei tau sanga I tūlanga o pokalame whaonga a le kolisa sanga te Yosefo I le wala ulia ai lea o le fionga I le ripa le mia o le sunga foi I la ule mai le dole o tempola taivao fosi e sau noa se tūlanga whala e au ma upu whamanosi mō whanawa onga le lau mua e pe an silfia o le fionga le ripa le mia o se tasi sa whawhailele mai le tūlanga o ina o le suifua o onga I le kolisi o sangata Yosefo o se whapoponga masa ui linga fo I le nei o le nei tala o le fue le nana whaasao ai lo o langa le wa leino tu atu I o tō ruma le tengi nei wa avea o pale mia o le malo Samoa mai o te manao fo ia batu le whaasoa lea mo o tō uma I tai au nei alo ma whana uma o le tātou korisi o tangata Yosefo o le tātou moto mai muli vai whātua tua I le tua That is our motto from our marriage brothers muli vai a tātou maino I nei St. Joseph tau sisi I mea le lei tau sisi I mea pito sili o le lei mai o le manu lau tile na sa tau ave ai lo o langa a o a wai te tonu o le a o onga I te tonu o le tātou wa onga o korisi o sangatu Yosef mai le prima 1 e tau form 2 mai le form 1 e tau le form 5 I St. Joseph sa mātou sa I tupe ai mo le a onga nei ai mātou tele I o mai nei loto I nei le fua sa fai fundraising uma siva I tau sanga uma sfur fa tau sanga e su e le tupe e fau e le a onga nei ma mātou nei a whasala mātou le a onga na mai leo mātou ti tension e vele umar ko ngā whai whelela sa I nei mata pena le ano fale e fau wai le a onga nei na I ul mātou wa onga I ulo to pā e le I uma
Ai sea, o le fatua fotu le tapenang o le aonga nei, le wautou iai le tai au nei. O lono winga tama o uma le ia te o tau le tai au nei. You are very blessed. E tau te o mai lo tau teni. O tau no nofo ni fale malu whape nei. E whai ei o tau assembly, whai ei o tau lotu, tau no nofo ni fale aonga le lei, manongi le lei tau toilets, le lei me whai tau me ai, le lei malai whai tau talonga, ma le lei uma mea mo o tau, all good facilities. O no tau langona lea, whaafitai lea tua. Te lele ngā luenga sa ta pena mai e isi ta matuai uma, ma whelela malato uma na ta pena mai lea matanga. Molo to wanga tu pulanga i nei vai tau. Elisa Chacho Tala, o le fiunga la uli, Michael Jones, o se tasio tamali o se halo foi ma se tamawhanau e whasino le fiunga mo taa, o le sa o fia mai le au malanga, a le palemio ni usila le na fea sa moa so e tolu, e matanga o fia lana saunanga e pe ona ia mori mauai, e le tūranga e le ngata o le soifuanga, tangata sa moa e meise o le whaaloalo, le na whae atu, e wātangi ai le tūlanga o le loto ma futa whaatasi a toi ma le tūlanga le anga I whanua ma le tū ma le anga nuu Samoa o se whapoponga le nei tala. But I still feel very positive about the future because as long as we as the people and as the leadership are working together, positive about the future because as long as we as the people and as the leadership are working together, se nganga whaatasi, loto whaatasi, mawhawha whaatasi, ngā lue whaatasi. I think that's, thanks for the question. It's been a real privilege to be on this Pacific mission. I feel, one of the powerful parts of it, through all the sort of different parts of whether it was Samoa or here, was really just the strengthening and the reaffirming of those strong ties that are deep and historical anyway. But I think it was taken to another level of just authentic and meaningful and quite powerful building and I suppose further enhancing the friendship and the sense of family. Whether that's, you think of the Treaty of Friendship and what that means, I think that was really outworked in a very positive, powerful way. Inisia Chacho Tala wa tala whehunga le whamoe le kalesia sa fito le toe fio mai I Samoa o le wayaso ana pongi mata no sanga le wa whatulanga I lona se lau lima sifuru waso ma le pokalame o lo whapenao na taula mua I le malo whapele te tai o le atunua I a fo I o le li panemia le sunga la ule le mani atoale o te bola tai Vaughn Forces Smith tulanga e pe ona tulai mai le nei whainga malo I le pai inga le nei wa tu le foil te te inga sao na tunu o le wala to whatulanga I nai ana pongi mawaya sa talo mo le malo atoa. Na bea ia le fionga le te tai le tunu ma sao noanga a ami po le sao noanga au tu lea o le te tala ina lea o le pokalame le kalesia sa fito le toe fio mai le wa whaingoina o le Samoa mo Keriso o sa wililinga le nei o le nei sao noanga. Ai wau tu lai le ava, ma le whaalora tele. E whai eilo leo, e whai masui o le tātou malo. E tali le wala au. I loutou wala au whaaloalo atu. O te o mai. E whai se upu whala e au. E ala i le wha moe moe o le tātou e kalesia. Ua wha manatuina le nei aso. Samoa mo Keriso. Nei por kalame o te teritonu o se wha moe moe, na tuputupu ifo ma moe mitinga, ma musu ina ai le tua nganga o taitai o le kalesia o au. Ile lalo lang. E wala aulia hai e kalesia uma, ma le au whai ngā ruenga. Ina ia ngā lulue whatasi, ma apa I tangata lau tele, e ala I le whi au wha nganga, o lea o tātou whakafonga I eire nei aso. E ala I le tō matau o le taitai o le sauninga. Ina I o tātou tutu pē le tō o matepa I le ata. E ala I le tātou soifua whakerisiana. E mamori ai le nganga whaaftai tele,
Kai masui o le tātou malo, ono le wha moe wae. Tātou e kālesia le lalangi atoa o leu whātupuina i nei, tātou e kālesia i Samoa nei. Tātou e kālesia as fitu misiona. Ono le wha moe, o le tātou ki talo ma le anaponi. Mo le se lau lima suru aso, e a matatu nei. Se ia pa ia laso suru ono o kusu. Ma le tātou tala muli, o le whai unga le vai aso le ana whātou tai o se whai inga le matanga ruenga o leo, le na lātou tau fia mai ai ni se tō walu, o le o au fia e ma le fionga, ia afualo daro tumapu, o se tasi, sa avea ma pule lua pole, o fisa lango, o le komisino whainga pāno te tausanga o mawai. O le tausanga lua lea sa whapena, o na whaamaunia e lo na soli ngā tula whono lo nu umia lea o whala au wasaina le aisa. Whapea whoi lo na umia lea o la au malose le mwhai o na whaatanga ina whale tula whono. A toi mautu tau po pulu whana i le mawhai o na whaatanga ina i te tono le atunu. Na whaamaunia le na soli ngā tula whono ma tuli e lo na whaasalanga mo le lua tausanga. Pita iane. O le mangalo mai tua o le ana toi muli mawina ai e matanga ruenga. Ia la to foi fa tūlanga o la tuli poti tuli loa. Le toi fa o wina pea ma le toi foi leo le fionga afualo. E toi fa tino le fa soli ngā tula pono. Ma o le ana toi tau fia i foi e leo. I le fai unga le vaiason se mawai atu nei. I se os fa inga na fa tautai e foi e le matanga ruenga. I tau sangan se mawai atu nei na o sa fa i e foi e le matanga ruenga leo se tasio a inga. I nai le a fio anga o vai telefou. E sa i lia i lava le fionga afualo. Pita iane e ese le no whanga ma le ainga na maua mai ai. Ono tūlanga foi o le umi o whala o whasaina. Wa le tasi o le lua o na molia le fionga afualo le tūlanga o whala o whasaina. O lo tau fia reo neila le temi nei el matanga ruenga o leo. E ta lia ila so tūla i ai lumo le whamsnonga. I lona molianga o le umia leo whala o whasaina. O se tasu tamali i wa ilonga lona sao a tu le foe ma avea foi ma ofisa lango po le pule lango o le ofisa o whainga panota a o avea le fionga mefi le msio ma whaururunga o le foi au nanga tuma o tia le malo. Tau lunga tatu tala peon tatu mafuta nei aso tatu pila ila so taya mo sisi o whaapoponga pa soi foi.